نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd, insanglit ibang puji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ibang salam papanghu na to kanungnungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban na paahli niya, damikyan pa mga kasahabatan niya, iban pakatan amuin miya magad hapamando niya. Mahuli niya mga mamaste manghudaakam Islam, mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu' in pangadji antan niya haruman nini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuna in pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-iman biqadarillahi subhanahu wa ta'ala ahadu arkanil iman as-sitta. Sabab bunalto din pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hamanga rukun sin pag-iman unom. Atawakan in pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hausulan sin pag-iman unom. Allati la yaqumu illa 'alayha wa la yasihhu imanu 'abdin illa bihi. Amuin di masampurna in pag-iman sinhambok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, adapun subay siya mag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ankara al-insan, nabang ini wayroong piyag-imanan sinhambok manusia, wajahadahu atawakan himuting ng pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana kafiran billahi azza wa jal, bunato din tauyaon nakapagkupor na siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasihhu imanuh, iban di na masampurna in pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, ma rawahu al-imam Muslim, nagsabda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki riwayati Imam Muslim rahimahullah, laung niya al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadits Jibril waktu si ayasubu fa akhbirni anil iman. O Muhammad, baita iyaku bang uno impag-iman, impagbahasa on pag-iman. Injawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, amuna in mag-iman ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubih, mag-iman kau haka malaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban haka kitab-kitabam piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi wal yawmil akhir, demikian mag-iman kita haka rasul-rasulan haka nabihan piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban mag-iman hadlaw akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, demikian mag-iman kita hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan naka iban kangian. Demikian lang Ibn Umar radhiyallahu an, lang niya walladhi nafsi Ibn Umar biyadih, sapahan kulong niya fa Allah subhanahu wa ta'ala amu inya unduun inya walihan kabuhi Ibn Umar halom liman niya. Law kana ahadukum mitla Uhudin zahaban, bunatu udlong niya bang aun doon hambuk din kanyo biasin laggu ubud bulawan, thumma anfaqahu fi sabilillah, ampanyay ni piyag na pakakatan harasin Allah subhanahu wa ta'ala, ma qabilahu Allahu min, di yan taymaun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yu'mina bil qadar, malaingkan bang siya nag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم, ang panagdalil hi Ibn Umar radhiyallahu anhu hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah, impag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna imamarat saya kita mag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatih, mag-iman pakamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kutubi, pagka kitab-kitaban piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulih, pagka rasul-rasulan piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, iban mag-iman hadlaw akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, iban mag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, marayaw iban sin mangi. Ruwiya an Ubadah ibn Samit, kaya riwayat din kan Ubadah ibn Samit annahu qal, bunatu na kapamung sen agi niya, nagwasiyat siya pa anak niya, laong niya, ya bunay, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. O kaulang niya anak ko, bunal tuod, di mo kabakan inlanab sin pag-iman, hatta ta'alam, malaingkan subay mo ingatun, subay mo hatihun, anna ma asabaka lam yakun liukhtiak,
Bunal tuod ingkatan, kimugdan kay mo yan, di yan makaliw kay mo. Di maana kumugdan tuod yan kay mo. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Iban ingkatan, wayroon kimugdan kay mo, yan di tuod kumugdan kay mo. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diungog ko lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, inagi niya, inna awwala ma khalaqahu Allahul qalam. Bunna tuod lang niya impanagnan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung ballpen. Faqal uktub, inagikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sulatan lang niya. Faqal, inagi sin ballpen, Rabbi wa madha aktub, utuhan ko lang niya, o Allah, unin hisulat ko. Qal, uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Sulatan lang na ingkatan, impakadaran singkatan. Hatta taquma as-sa'ah. Sambil tumindog in adlaw kiamat. Ya bunay, ukaw lang ni anak ko. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diungog ko lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, inagi niya, man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Nahisiyusiyo lang na miyatay, bukom biyainin kahantang na pag-iman niya, bima na wayroon siya nag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, marayaw iban simmangi, falaysa minni, lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon niya lang niya bilang din kam. Bima na bukon ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima na wayroon nag-iman, bukon sampurna yung pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya riwayati Abu Dawud hasunan. Walidhalika ayyuhal ikhwa, yajibu ala al-mu'min an yu'mina biqadarillahi ta'ala. Asawabiat to mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib tuod hahambuok Muslim imag-iman siya hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ilmihi azza wa jal, pag-imanan sin inkatanin ni pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya iingatan niya. Wa kitabatihi lah, iban inkatanin ni kaya sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala lawhil mahfuz. Wa iradatihi subhanahu wa ta'ala wa masyiatih, iban inikatan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqihi lah, iban inyam piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yajibul iman bil qalam alladhi kataba Allah bihi maqadira kulli shay. Demikian wajib katutanyo pabangsa muslimun, pabangsa mu'minun, imag-iman, habulpen, amuin, siulat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan pakadaran labay rin doon. Qabla khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ha, wayroon pagpiapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yu'min bil qadar kana mustahikan lil adhab. Nahisyusin wayroon nag-iman
hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunna tuod mapatot na siya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to mga mamaas tayo mangudaa kam Islam, ingkalagguan sin pag-iman, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat Ibn Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aginya, faman lam yu'min bil qadri khairihi wa syarrihi ahrakahu Allah subhanahu wa ta'ala bin nar. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo lang niya inwayroon nag-iman, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan iban mangi, ahrakahu Allah subhanahu wa ta'ala bin nar. Sunugon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin apinar ka jahannam. Damikya mga tayo mangudaa kam Islam, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya riwayat sinahambuok tabi'in atawakan pagnganan hi Ibnu Ad-Dilmi, qala ataitu Ubay ibn al-Ka'ab, inagin niya miyatu akulong na kan Ubay ibn Ka'ab radiyallahu an. Hi Ubay bin Ka'ab radiyallahu an min kibari sahaba, dahing mga ulama dakula sin sahaba. Inari niya, fakultu la fi nafsi syai'um minal qadar. Aulong niya hagin hawabaran ko biya pagduarwa hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan biya bukunlong niya jukup ipag-iman ko hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaddithni bisyai, baita iya kulong niya hatungod simpakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Murah-murahan lang ni hasawab, sinsuy-suy mo yan kako, patumtum mo yan kako, malawa lang na yung pagduarwa ko, kumusugin pag-iman ko apakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, inagikan ni Ubay bin Ka'ab radiyallahu an, law anfaqta mitla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu mink. Bangkaw lang niya nagnapaka, biya sin lagbubud Uhud, bulawan di yan taymaun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tu'mina bil qadar, sahingga subay ka mag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liukhtiak. Iban subay mo ingatun, ingkatan kimugdan kay mo yan na dawhat mo, di tuod yan limyoren kay mo. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Iban ingkatan limyoren kay mo, di yan kumugdan kay mo. Walau mutta ala ghairi hadha lakunta min ahlin nar. Bangkaw lang na miyatay bukum biyainin pag-iman mo, nain ikaw pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala, bilangon sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha tao apinar ka jahannam. Qala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, fakulluhum haddathani bimithli dhalika anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos lang na miyetto akulong na kan Abdullah ibn Mas'ud, kan Hudzaifah ibn al-Yaman, kan Zaid ibn Thabit radiyallahu anhum, ingkatan sila lang niya biyainin suy-suy kako. Dahil nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amo yan yung kalagguan, simpakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagguan si pag-iman, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyay din yung pag-iman sin ahlus sunnah wal jama'a, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-iman sin ahlus sunnah wal jama'a, pag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-iman si mga kasahabatan, pag-iman si mga madahib, an ta'takida anna ma sya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Subay mo i'tikad, subay mo bunalong pamaratsayahan, sin inkatan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu, kan inyan jumat wayro untud pagduaruan niya. Wa man lam yasha lam yakun, na ingkatan di kabayaan, wa ma lam yasha ingkatan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu, lam yakun inyan di jumatu. Wa annahu la yakunu fil wujudi syai'un illa bimasyiatillahi wa qudratihi. Iban subaitan nyo ingatun, mga mamase, mangudaaram Islam, siningkatan ini, amu injimatu naaw nini, di ini jumatu malaingkan, ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu. Wa anna ma asabak, ibaning katan sin kimugdan katutanyo, lam yakun liukhtiak, di ini makaliw kaymo, ibaning katan limiw kaymo, inyan di kumugdan kaymo. Wa annal khaira wasyar kain, wa annal khaira wasyar kainum bi iradatillahi ta'ala. Ibaning katan karayawan ini, iban kangian, ini maawon jumatu, labay hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu makhlukun lillahi azza wa jal. Ibaning katan jimatu yan, inyan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biatin pag-iman tanyo hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ating pag-iman sahih, amoy ating pag-iman sampurna, na aundeng ha mga tumpukan mga mamase mangudaakam Islam, simira miyaling deng habunal pag-iman, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin pag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-iman si mga kasahabatan niya. Tumpukan, dua tumpukan miyaling deng hapag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna intumpukan gimwa miyaling deng hapag-iman sin ahlus sunnah wal jama'a, damikyan in hukuman kanila sin mga ulama, kufur, nakapag-kufur fa Allah subhanahu wa ta'ala, nakagwa sila deng haagam Islam. Muna tumpukan, muna intumpukan kadariya, amo intumpukan di magkaharad hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kaya Mu'tazila, iban sin kamatauran Syiah, di sila magkaharad hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, himuting nila. Ingkatani nilang nakignot kahibaw si manusia, jima jaturin di hababaw sin dunya, inyan lang nila pagbaya si manusia, wayroon panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin sa kaula-ula, siapantun nila, hinang nilain Allah subhanahu wa ta'ala awam, wayroon panghati hapiapan jarinnya.
Inagi nila kaingatan sa jalong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang jimatuna in parakala yan dahin di hadun. Bang nahinang na si Manus yan hinang niya ang pakaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin sa kaula-ulay na Allah subhanahu wa ta'ala jahil. In Allah subhanahu wa ta'ala awam. Ma'adallah. Ini mga maumaste mangudaaram Islam. Kufrum billahi azza wa jal. Kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Isyus yung nag-i'tikad simbiyay Isyus yung namamarat saya simbiyay pamarat saya. Isyus yung nag-iiman simbiyay pag-iman. Bunal tuod nakapagkufur na siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakuha na siya dahing haakam Islam. Inihikaro atumpukan. Miyaling simira. Dahing hapag-iman bunal papakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain tumpukan Jabariyah. Tumpukan Jabariyah pagtawakon. Alladhina nafaw masyiatal abdi wa iradatahu. Amuin mga manusia himuting nila. Bimana wayroon lang nila pagbaya si manusia. Wayroon gaus si manusia huminang. Ingkatan kignot kahibalini Allah subhanahu wa ta'ala nagpapahibalkan nila. Wayroon pagbaya si manusia bisan hang sulang. Bisan manyo tiyo pagbaya. Biyasin sa kaula-ula, hinang nilain Allah subhanahu wa ta'ala, zalim mga nganyaya bukun adil. Sawab mga mamaas sa manghudaakam Islam, kiyat to nila katan impagbaya fa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon nila dihilan pagbaya mga manusia. Bimanain Allah subhanahu wa ta'ala pasurun niya palom sinsulka in kawayan niya pasurun niya palom naka in kawayan niya pasurun in katan in nag-inom khamar in nagzina in naghinang dosa in yan katan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang musimano siya. Nabiyasin sa kaula-ulay na Allah subhanahu wa ta'ala mga nganyaya pamaham nila. Damikyanin ini mga tayo mangudaakam Islam kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaqida sin ahlus sunnah wal jamaah. Aqida si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqida si mga sahaba ridwanullahi alaihim. Aun pagbaya si mga manusia. Walakin sumagawa impagbaya si mga manusia tabi'atun li masyiatillahi azza wa jal miya magad miumurul apagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadaynahu sabila imma syakiraw wa imma kafura lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ring mga dalil. Hinduan na muna sila lang nasindan. Doon nakamagsarang sukul sila fa Allah subhanahu wa ta'ala at tawakan mag-ibadat sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumunay sila sin ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala magsarang sukul sila. Wa imma kafura at tawakan magkufur sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mga mamas sa mga udaakam Islam tumampal katutan nyo katan sindihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya pagbaya. Betaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala inindan pasulga inin kakahinang bang mo inihinang makasud ka palam sin sulga. Bang ka magtaat fa Allah huminang ka sindihakan sin Allah lumayo ka rin haliangan sin Allah indatungan mo sulga bang mo inimpion mo.
na yari sa bindan, pagkakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang amoy nimpion mo, indatungan mo, inuian mo, amo na in apinar ka adab siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adil, bukong zalim min Allah subhanahu wa ta'ala. Kanay pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, na bahagi siya nagdua. Impakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, na bahagi siya nagdua. Ang pagtawakon, al-qadarul kauni, pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kauni. Iban al-qadarul syar'i, pakadaran syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unimaksud hat mga mamaste mangudakam Islam. In al-qadarul kauni, pagtawakon, in yan di hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pagbaya si manu siya dahin doon. Biya na sin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ang bukmano siya. Bang biyay di inin lanjang niya, biyay di inin dagbos niya, biyay di inin amo in wayroon pagbaya niya rin doon. Pangumulan niya kuno siya mawapat, wayroon pagbaya niya. Ibang pasingkaybanan amo in wayroon gaus si mano siya. Na inyan katan di asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala mano siya atungod sinya. Di ka asubuhon sin Allah ta'ala may ta kaumiyatay kay man inumol mo. May ta bihanin dagbus mo. May ta bihanin di ka asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bayroon pagbaya si mano siya. Ampa in al-qadar syar'i, impakadaran syar'i, na inyan hisabun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin di qadar syar'i, yari rin din awamir iban nawahi lang si mga ulama. Yari rin din piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima na qadar syar'i, ang pagbaya doon si mano siya. Uminang siya ta'at fa Allah subhanahu wa ta'ala, uminang siya maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asubon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta kawayron nagsambayang 5 waktu sin kakausan mo. May ta kawayron nagpuasa sin kakausan mo. May ta kawayron naghaji sin kakausan mo. May ta kawayron nagzakat sin kakausan mo, kaya wajiban ka. Asubon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, sawab ang pagbaya mo, aparakala yon huminang. Biyato ra sabin mga nawahi, mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta ka uminom khamar, haram. May ta nagzina, haram. May ta namuno ginhawabaran, haram. Ibang pasingkayban ang padusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray hindi hakadar syar'i mga tay manghudaakam Islam, asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Sa kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang niya. Bangin kakahinang niya, pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, pasurun siya sulha. Bangin kakahinang niya, pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, na pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala narka. Mga mamase mangudaakam Islam, subay biyatin pag-iman tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, apakadaran niya karayawan iban mangi, magad kita niyo pag-iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magad kita niyo pag-iman si mga sahaba ridwanullahi alaihim. Nabedi ini mga sahaba ridwanullahi alaihim, bedi ini mga bariman, mga mamaste mangudaakam Islam. Bang sila datungan simpakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw at tawakan mangi. Unin hinangon nila. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min.
maka inu-inulong niya ingkahalan si mu'min. May ta maka inu-inu mga tayo manghudaakam Islam. In asabatu sarra'u syakar, bang siya diatungan sing kakukuyangan, na magsarang sukul siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat ning kabayaan niya labay halal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makatalos siya mag-school, makahinang siya, makapag-amal ibadat siya. Ibang pasingkaybanan, magdaya siya, riziki sa sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Syakar, magsarang sukul siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatakabbar, di siya magtakabbur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang sukul niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, diatungan siya sinsarayaw-rayaw pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabatu dharra'u sabar, nabang siya datungan kugdanan sin kahuhukawan niya, kalilisuan niya, na magsabar siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kamatayan siya, magsabar siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabankrupt siya, magsabar siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lah. Immangayat to, lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuyat tin labi mapatutinangon niya. Bang siya kugdanan sin karayo ang pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang sukul siya. Bang siya kugdanan sin kangian, atawa kang kahuhukawan niya, na magsabar siya sa wabyubunan niya halang pangatayan niya, inyan pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa dhalika illa li mu'min. Di mo yattu kawakan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaingkan doon da abang sa mu'min hamanga sila bariman. Bang datungan sing kangian, mga sila bariman, di magsilawakam, di mamungmung, di maghinang sing kakahinang bukong mapatut, bukong kakahinang sing mga sila bariman, bukong kakahinang sing mga bangsa Muslimun. Sa ipagsabar nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wabyubunan nila halang pangatayan nila, inyam pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man darabal khudud wa syakkal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukul lang niya rin kam, imano siya bukun umbar iman, bukun sampurna yung pag-iman. Hinda siyo, man darabal khudud, amuin mga mano siya, bang sila diatungan, sing kahuhukawan nila, pakadaran ding Allah subhanahu wa ta'ala, magpukpuk sila sin pamayhuan nila. Wasyakkal juyub, atawakan magpirit sing kabusa-busan nila, time na kaunat, magpirit sin pamadyuan nila, magsunog sin kataan amuin hinang, langgal syara hinangun nila. Wada'a bida'wal jahiliya, iban mangin duaa sim pangin duaa sim mga sila tao jahiliya. Bang ako nasa jalong na miyatay, kataan sinamun da'wa, wayron piyang hindu sulang, asyara sinaakam Islam, hinangun nila. Mang sila datungan, singkangian, datungan sila singkahuhukawan nila. Nalang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa minna, bukulong niya rin ha mga umat kin mga manusia. Sabar mga mamas sa mga udaakam Islam, bang kita datungan, sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahukawan ta, imma patutabar iman, subay siya magsabar. Mag-iman siya pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang siya mamungmung, bang siya magsunog si mata mungon niya,
Magbukit siya si mga anglit nila. Ibang pasingkay ba ng kakahinang? Inikatan, manunjuki, sinwairun pag-iman niya, hapakadaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amoy at mga mamaas sa mga udaakam Islam. Nabangimano siya nag-iman na hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pag-iman sa bunal, na magbunga na in iman doon kanya. Muna in jumukup masampurna na impanawhid niya fa Allahu subhanahu wa ta'ala, bang siya nag-iman hapakadaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya, annahu yujib sidkul i'timad ala Allah azza wa jal. Bangimano siya nag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, simbunal pag-iman, na magbunga siya simbunal pagpamarat saya pangandol pagtawakkal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inilang niya pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kasigpitan, puasing kasigpitan tiyata mahanda ko sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan. Inna ba'dal usri yusra, puasing kasigpitan kasanyangan. Damikyan lang si mga ulama, yurith tuma'ninata lil qalb, tuma'ninatan lil qalb. Impag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, simpag-iman matan, ini magbunga siya siyang tuma'nina kahanong simpangatayan. Datungan siya karayawan magsarang sukol siya pa Allah ta'ala. Datungan siya kangian, kahukawan magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyada sin wayrun jimatukan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tumiyatin anak na Ibrahim kalasahan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam way nagpirit simtamungon niya. Way nagbukit simpamanyap niya. Way namungmung, wayron nagsilawakan. Unin hinang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong niya, innal qulub la yahzan. Bunal tuudlong ng pangatayan magkasusah. In mata magtu hakasusahan. Magluha. Mangdatungan singka lilisuan niya. Kasusahan niya. Wa inna firak kaya Ibrahim la mahzunun. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bunatu udlong na o ka Ibrahim impagbutas ta, miyuna ka pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan kaya susak. Sabar mga mamaas sa mga daakam Islam. Aw ni sab mga manos siya, bang sila datungan, sin kalilisuan nila pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamungmung na, maginang na away-ag, magkaginisan na, ang paimyan long na nagsasabada ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukom biyati pagsabar fa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru inda sadmatil ula. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impagsabar long ni hapanaknak, pagdagpak kay musin kalilisuan musin pakadara sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito ka magsabar. Sa bangkaw nakapamungmung na. Siyunog mo na yung pamanyap mo. Nagwayakan na kaw, naginang na kaw sin kakahinang sin jahiliya, ang pako imian long mo ako nagsasabar dawa, ipagsabar ko na sadya fa Allah ta'ala, bunato din ikaw, wayroon kaw nakapagsabar fa Allah subhanahu wa ta'ala sin bunal pagsabar. Ang pagsabar mga mamas sa mga udaakam Islam, inhantang niya, biya siya hantang doon hagin hawabaran. Biyatin agi Ali ibn Abi Talib, in kasabar doon mahamano siya,
biya siya sinudon hagin hawabaran. Ampa imulak ki Ali radhiyallahu an. Ala man la sabara lahu la imana lah. Bukun kalong niya inta wairun kasabar niya hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala inta uyan wairun pag-iman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat mga mamas sa mga udaka ka Islam. Kumanong yung pangatayan si Mano siya bang siya nag-iman nagrida apakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taymaun niya. Dami kiyalong si mga ulama tabatuhu wa sabruhu inda al-ahdath liannahu ya'lam annaha tadbiru alimin hakim. Dumayaw yung panindog niya. Tumutog siya, magsabar siya, doon ang mga magjajat. Atawakan ha mga jimajat. Jimatu kangian doon kanya. Tumutog siya, kumusugin pag-iman niya, magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta mga mamas sa mga udaakam Islam. Liannahu ya'lam. Sabab kaya iingatan niya annaha tadbiru alimin hakim. Sin injimatu yan, inyan piyajatu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun sangat makaingat sing kahalan mo iban sa ingat-ingat amun Allah subhanahu wa ta'ala siya imbya sa hikmah-hikmah magpajato sing kahalan. Karayaw yan kay mo mga mamas sa mga udaakam Islam. Pangdatungan ibtila imano siya ikhtibada ng Allah subhanahu wa ta'ala subay siya magsaba. Sa halang si mga ulama rahimahullah ba'da al-ikhtibar ba'da al-imtihan min Allah azza wa jal yukramul mar'u aw yuhan was sin ikhtibar panandas na Allah subhanahu wa ta'ala duara in result si mano siya doon nakagaman siya mulyahon sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan hidus-dus na tuod siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ata mga mamas sa mga udaakam Islam, imbunga sin pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, man o i'jabil mar'i bi'ilmihi idha amila amalan yushkar alayhi. Bima'na kapaagangan siya magbantu atawakan ma'ajaib hakakahinang niya man u'jabil mar'i bi'amalihi idha amila amalan yushkar alayhi. Bima'na kapaagangan siya sin pag-iman niya pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ajaib siya hagin hawabaran niya hakakahinang niya bang siya makahinang kakahinang amuin pag marayaw magsarang sukul imano siya dahil doon nakakahinang yun. Amoy at mga mamaas sa mga udaakam Islam. Nasubay biya yung pag-iman. Laong si mga ulama rahimahullah yung pag-iman hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala o maratib niya upat. Subay mo yun majukup ka upat-upat. Ang pamasampurna in pag-iman mo hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iman sa bunan. Muna yung pag-imanan mo ilmullahi azza wa jal bil asya qabla kauniha. Subay mo pag-imanan sin in Allah subhanahu wa ta'ala kaya iingatan ng katan para kala hawayroon pajimat. Fakullu ma sayakun fallahu alimun bihi. Ingkatan sinsung jumato inyang kaiingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktan kaiingatan sin Allah ta'ala bang uno waktu jumato. Wa makanan kaiingatan sin Allah ta'ala bang hauno tempat jumato. Wa nau'an iban kaiingatan sin Allah ta'ala bang unin inda jinis atawa kang ginisan sin jumato yan.
Amo yanin mo naman. Ikaruan niya. Kitabatuhu laha qabla khalqis samawati wal ard. Subay ko mag-iman sinin niyan kaya sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haway roon niya pa napapanjari im 7 lapis langit ibang 7 lapis lupa. Kaya sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala dito halawhil mahfuz. Ikatun niya mga mumastay mangudaa ka mo Islam. Masyiatuhu laha. Subay pag-imanan sinahambuk Muslim. Sin inyan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato. Sata in kahinapusan niya al-imanu bil khalqi o bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala wa ijadih. Subay pag-imanan sa nambuk Muslim sin inyan sibu damaray ibang mangi inyan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban aun hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari niya. Wa ijad iban inyan piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga mamaste mangudaa kam Islam. Makaagad kitan nyo, makaurul kitan nyo, hapag iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga salafus salih, mga sahabat ridwanullahi alaihim, bang biyay din pag-iman nila hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mura-murahan mga mamaste mangudaa kam Islam. Bangkitan nyo datungan, kabinsanaan, kamumulahan, kapirigluhan, kahuhukawan sing ginhawabarantan nyo, maingat kitan nyo magsabar fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban tumayma sin inyan pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan nyo. Amoy at mga mamaas sa mga udaakam Islam, impag-iman, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbaya, sa impagbaya si mano siya, murul apagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkin Allah subhanahu wa ta'ala impagbaya niya, bimana mutlaka. Impagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala mutlaka, bimana katan kapagbayaan niya. Bukun biya si mano siya, o mga parkala, kabayaan niya, di niya mapajato. Sabab, impagbaya si mano siya muhaddada, inyam bukon siya mutlaka, aun limitation niya, biyutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga mamaas sa mga udaakam Islam, nakakawa kita niyo pangadjian, marayhati kumiyabot na yun waktu, pangayuuntan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman kita nyo taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-iman, apakadaran niya karayawan naka iban sin kangian. Ibang mura-murahan mga mamaas sa mga udaakam Islam, rizikyan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsyukur, apakadaran niya karayawan, iban pagsabar, apakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kangian. Mura-murahan mga mamaas sa mga udaakam Islam, umanong impangatayan tanyo, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Marayati ko di na sadya, patubtubon impangadjian tanyo, mura-murahan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hinangon ini, ipamapas sin Allah subhanahu wa ta'ala simpadusaan na to, damik kiyan, mahinang sabab ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajatan nyo dito hadlaw akhirat. Wa aqulu qawli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين